Kazangat rarely ringpai ning xie. Kikla jila itum psycho really hapta kacang jingkum biring pai dana thanra milaga. Ari bungta mai tharam lela. Pau pa ministry we truena itum psycho really rarely kringa tui. Rarely siasa kui kwai. Rarely ning xi ni kwai da atam jikak mitelega ringpai ning xie. Hi itum li rarana sok ni ne. Itum nari abang ngade da chalaga network namam thasa or lidam ni shong tere kon ju wa in the network shut down side like pom tere itum we abang li da pom thasi ja ari jim sho ye mus thong sambre ka re ran itum li le shi kai na wi da ya da mi khami ne da yi ba shan kai yi wi ka jang kat ka knya li yi wi ring pa ning shi shalam ishi wi pa pa ministry than mi da kle oja tembe so yi wi mentor la sami da kle yi wi amai la sami da kle iwi sonoros sadakle ameza yang alim anikni kala asu executive ping sai ko ring pai ning shi in tumlila hida da platform jiga mi dai laga ka ka ring pai ning shi pa kwa ministry and sok mi sada kazan khat mui khawa kan sar no da I hang chun ngai ari issue iwi topic ki mataran laga ina paning kum ka thai ka firstly, we adukum we team li nasora shun laga topic matira kai oja team mesona sexual purity limdi purity maizana guarding the eye in the digital age limdi jena aming laire shinawne ari ana club the kanarin mirin chili ring shop chili matini usually ocha lumina itum we love and lust ka jili matalai na matimere atum ashimati ina matalai na matimere ara na jin itum na yang rum ji ina ba ili title me de kino the reward benefit of living a pure life kajini Matthew chapter 5 verse 8 li ki hangai klo laka berana Jesus Christian ida hangai uglung terzari kahai pingji sokamina kikla jila atungna vareli tera kasiniji itum aruri oktuida kle hi itum isi tanguli mashan namda holy ya pure kajili tui tada terzari kahai ka terda sincere aruri itum da oktuida kle atami tranli Terzari of twin me, G. Manishi, Nawalde, Mina, Tata Mayermud show, socialize, Masakate, Jili Itunda, Manishi, Ravila, Kirkton cut liver, Bible of Hunger River, got her me, he was having rugs in that. Society never got her he promote Masajila. Society like he promotes like indulgence promotes morality compromise kasal itong we promote say third ring the clearly upon the data matter impurity nixa fight corruption side fight to upon literally society hina promote say ke bible na rarely to ni hangai mi kung wa ro tu la ka kana da jing rikla ka ji li third pumra ka ji ba bible nei thum li ma ti re ina ari pa sho ka hai Matthew chapter 5 verse 8 li ma thala ina hangai le jena ro Matthew chapter 5 verse 8 hiwe ina adu topic the reward and the benefit of living a pure life ka ji hi thum la mai khai la ga yang rum se Matthew chapter 5 verse 8 hi Jesus Christ Sermon on the Mount yang kajili kahangli verses 3 to 12 the beatitude the je Bible ke tama na tera the beatitude jiga supreme blessedness is no nan hi ka sawi ba hi ka saba ji sok misam panra ta na blessed are the pure for they shall see God blessed are the meek for they shall inherit kingdom the so kami nan hi sakai his home mirror that the matang Matthew chapter 5 verse 3 to 12 matala kena kabini hai da lili chapter 5 we verse 8 kazan verse akani
itumna yang kata dam jitaranli pure in heart kachihiva order nevo commandment ne it's a condition nevo ke condition we chui wangina commandment chui wangina they shall see God hina reward me jainara itum Rana Jesus Christ na Matthew chapter 5 verse 8 raha ka shok atam jitharan che atam le okti sakla jilaga jihudi no ping Roman choka we jingle chokai no ti sai je okti sa atam le ra tu mi Moses na hang hai Old Testament li Moses na hit hadar ring lo da ka bi mi gai Genesis Exodus Leviticus Number Deuteronomy ka bi mi gai jili panglak en tishu laga okti sa atam ne jiliara okti sa atam jili Jesus Christ na correction rather jinewo not to know okti da le hi external law keeping ba manila ka inward transformation we ira kam tu sa ne wo ka jili mi na ka tiao ka phap ka tai hi ma the ba da contradict sa ki da sai itum nara blessed ya so kamina ka ji ba ya hi ho se blessed shall deliver are we Matthew chapter 5 verse 8 shall deliver blessed are the pure in heart for they shall see God ka ji ne wo join na to uglung thar da hai ju wai ni ta da som yao ka ji wi ara matham thane yang ta phai so se blessed ka ji hi Greek tui we na khui shop Makarios ya root word ji khui shop ne ka Makarios ka ji na ki hangai le ga ring pha happiness ya happy ka ji hi ena idum da ring pha pha ji so na khar san san la ga ring pha ba mung la ka Vera we come ya lonely, we run a maya hogida, as we run his ham yogida, to winning ring pa. Israel not being Philistine we are bangli, he hogi, David, when you like any bundle of king soul under the command of the king soul with them, Jilly, Polian, me being the other Israel not being the Manushi by Manu, she now other. Cho nên sang nào là cái về rau mình xem là cái chỉ bật khăn nào tâm trạng này David na về rau mình nói na có lẽ là sang cái tâm trạng này Israel bên này cái pha gì chỉ lý cái hàng này gì ta thấy chúng nó số đông là cái pha chỉ lý cái hàng này là cái blessed cái chữ ý root word cái thằng số lượng gì cái Makarios cái gì là cái pha cái gì về rau nó số cái mình nói là về rau mình tham gia về luôn đấy na cái pha cái gì chuyện quý khán này chuyện này mi ba jili vrevana favor sami dale approve sami dale kaji ba ye ringa pha ne wo ringa pha sang phang ni kaji la je jinara pure kaji ye kiu Greek word wen ka thara ta khle ka kataros ta hangai kataros kaji ki khle ka third sari ka hai ki kala mix sa lu ji sincere sal ena corruption we na free halaga kapam yang chili kataros the Greek word we na pure kaji rai chena ara itum we third ka hai kaji pada morality cleanliness man ni ka hangning de moral cleanliness jika tada itum na acham phala ge na kapam himsalo kajili masalo kajili magasa salo kajili kasa ya morality claim ka itu mu ari pure da hangai da purity ba ye ki ba uklumbi inner integrity without mixture is no inner integrity ya a pure heart is not divided between God and sin jenara uklum kajili la re tu yang isi sine itong may biblical salak ay na quick shock heart ka ji kila la Greek doin heart kila root word ka join le jiga God dia ji in the Q1 na Greek word is sinaw blo ji la ka itong may shafi dui hi root word ka dong hi Greek ban ka ni jena Greek word itong na sinai ka Greek word ay na hang te ka itong may meaning ba ji thuk mai da itong na phata khwai wang tha si ne da itong na Greek word ji memorize ha lo ning go ka deeper meaning ji tum da crab sausage ne ba ji na ro ari uklum
kathar ka juli ma yo dar uklung hi ka thak le jina ka Proverbs chapter 4 verse 23 hangai li keep your heart with all diligence for out of it spring the issues of life tak bisanga le de Proverbs chapter 4 verse 23 li no we uklung ji thar cha ai na hai lo jini wo chuwai le ji ga chuwe ai na le ji de itung mi mirin di issue shok de le chuwe de root cause chuwe de shok sa ni da hangai le wo Kishu Christian Reverend hangai de le ba 이tumna tata Pharisees pingna rarely siya sa dam sila ni ako chong na siya sa atumna fasting sa ka chong lai ka thela ta all the word ayar we sincerity ba hi take sa kai pam ni ka nu we uklum inner transformation ji chili transform sa ka bai the comedy sa ne general they shall seek God the jangai lastly in the reward when he they shall seek God jeli aram rarely theater is the uglung third zari kai ping rarely theater is the wo general uglung ka third we is on the yo me ka thing right na general uglung third we are rarely theater zero in the reward kora general reward hili point ka thumsa da le point ka thumili na point number 1 side the spiritual perception none of rarely theater none of rarely phapta da chỉ lúc uplung cái thời na uplung thở được highway na hay là cái gì nhỉ he spiritual perception cái gì vậy na nó về valley nó bị mình cái là thấy cái gì mình về valley mình cái là ông thuyết chỉ bắt làm thế mà thế rồi nghe cái thế làm thế mà cái nào đây thôi paradise li after the second coming về valley nó số qua gì thấy đâu rồi cái anh đi về mình cái là chỉ bắt cái về valley thế là cái itu me Exodus chapter 3 verse Exodus 33:20 la ngai le de we run Moses yang you cannot see my face for no one may see me and live you we run it hele ga ki ba lo ring bai me ji de ji ga thai sha ga gi ne wo je na spiritual perception hi na ki hang ngai le ji ga na na uglum thar da hai ka na we run it hele ga je na mi ga na thai ra ki ba ni la ka no we sense yang we run it only revalidation ka vai revalidity phaptang set ka vai the sense sang yai wo ji mi kum mo wi limit in the revalidation ra ka nan the reval glum third hai dam sa ni reval chang yaw de mi kum mo wi limit ji li ken me the chang haw ra ki kai den glum third how the reval so yaw da ji vai the revalidation is no we glum third da no we limit ji li hen haw ra ji vai na revalidation Reverend ki hangai le the Bible ki bisai le na interpret sa so oi interpret ke jin da interpretation ka thar khram nim ko ka hangai de le tui ji na na no wi plung li phata khu le ka ot sa kai na sa ka so practically sa so interpretation ya ji na so so sa so so bro ke jin wo ublung ka thar ke ji hin na itum na no ping wa khar spiritual discernment ke hi le yaw ro ke wo spiritual discernment ke ji ka itu na Bible ka pa tam staran ni no uglum muthar sa shi ke jiwa Bible na ki hangai ni kla ki na pham ta ram re jide spiritual discernment le re jide spiritual discernment ka ji na ba the ability to judge ka jinda Bible le hang da le bo hi ma shung hi mo shung hi thara hi mai tham ra as ili hangai de im ji no na mai de ta I kla the judge sa ka sha ka ji spiritual discernment ko ne ji wa na uglum thar da hai ka itum spiritual discernment ji sam phang ra ka ji hangai de in the hili if we experience aga hanchang yaw ge achon thang kiwing solo inikni achon thang chang Tuesday one Christian we organization yang and NGOs we organization actually class project we wangai na yung solo inikni wa chang sin laga ahi we program staff pingle ahi program staff ta the way activity pingle jili ara khajang ka sa dam stand ara ashna or issue of Christian issue organization not under the religion but under the faith that we move on the issue actually NGOs have a faith here the mui vai the khazan song so na to question satam srani gender will rather in our the issue Christian faith in ke sa bai jiga na tum aru hon actually
hot salak in a topic that the issue salak issue the hug my tweet gender role in the tunga the paningla the kangena at the king han kakla jiga gender ka tong hi ashu promotion ji gender ka tong hi ran kamyani ji mo ashu yo laga ka khani ali kyangai le jiga prevra hi kati jala define sanis de in the prevra hi shino is got right shino ni ji in the prevra hi mere nói ni shino mix ni ji ka prevra hi mere nói na shino mix ni ji it's depend on who define the God. Bible doesn't define who is God. Jideja atumiduje. Tajena in a key hang atumili spiritual discernment simulation. Spiritual discernment is a Bible limati. Snow the snow ne mayor rajim yarnone. Reverend Oak Twilly Cassiama Dumstarly, Shinoa Kamiraka, the Shimmy, Kanade, Jimmy in the park show the wall. The Bible limitating, Matin in a bisa ngai le ka chiya thum ka da ai issue ka to LGBTQN plus ka to promote sai it to recognize sai plus variety it to be kumuna in a variation on it's depend to any person to individual whoever whatever he wants to define jode chi it to spiritual discernment ma kle wangin ne wa I NGOs I mean jiwa mapan ki aram thay xả là cái ili FIR gas ban bài này cho anh ấy người ta khai khai này cái class project we want Tuesday on trong lần Tuesday on khảo lý asina chắc là cái hàng này bao nhiêu thế nào đó chỉ exactly chỉ này chỗ impurity at mình dùng lý thở ra đi cái hay lệ thôi vô chú we want it spiritual dùng lý impurity sao cái spiritual sensitivity đời sao cái nó cao tiết sao mi cái nó cái Ublum third kahai katihin itum spiritually sharpen sai jede. Seeing God katihin itum rarely theor kati mapning hai se ka the ability to judge spiritual discernment ji atai sangora kati ho. Jen ara point kakniali relationship ya intimacy knowing God personally. Jen ara intimacy rarely itum na ublum third kahai dam jitharali Ra in the fellowship leawi, isn't it? Fellowship leawi, Jena, the night can assert the closeness, yeah? Very rabbi do he, everyone Mikumon Patakle, he got a Patakle lurch like a Bible he Mikumon Arum Tapali lurch, awareness we more by awareness guideline put more by Jimaning level. Bible ain't a very Hiva awareness many Bible palaga itum di running a night vai is never very running a nice and trying to Taroro cheap very rally plan never come you come to in the corruption how with the Bible awareness with guideline to other show guideline Kajimaning lakuni very rally intimacy very rally a night like in a quirak example Santa a pure heart allow inheritance fellowship with God because sin block intimacy. Jadi siapa kesal hi ngahan kami orang. Siapa saya kata ngahan kami irkla jilaga. Ilai jauh siapa kesal. Mikum o kethuili Bible li itu nama mata kekahai ilai jauh siapa kesal deh. Ilai jana siapa kesal dalam sekarang ni ana miwi mengalien dan ina siapa kesal vera iwa Kazankan vera misal kita ina may chota lo jam jarali may chota ratana pali kokrum bingli challenge salaga ter kelon makada matija makada knikla heisan sagi de tingjili ter ya tiem danda vera ana siasa laga ngalanda may chota laga jutu pawi ji prayer become alive as never worship become sincerity itu na vera ni kokrum kazankan Ning ublung horsam jauh haula kesinewo kejiwatili ke spiritual scripture become personal relationship keringat tui hina ili matui mi haura citeji spiritual discernment way function ji Bible ke pa adam ji tharang ni awareness we wa mang ma ji hala ka na Bible ke pa adam ji tharang oh
ina madu hai di yona de ina phaning sa ji yona de I wi chan ha ji mong chung do de revan initial lo chim sa ko de ji bible kat pa tam sa de scripture ji de il person sa ni madu no re third ka hai ka ji hi rau le ka shi itum an sa ko je is nim ko third ina hi ka hang yon sa kan no the correction sa mi lo ya ka yi mu phap ka dai a ti shu da third ka hai ka ji na rau wi itum wi rau wi le ka shi matai la kan rau wi le ka shi ji an sa ko shi na of course ji la zang e ka matai le tweet priority sa me tweet third ka hai ka ji ki la ji la ka rau le itum wi ku mo li jo na ri phat ok tu lo ka ji li per ya ta wal ha dai itum na impurities na wa sakami ga da bear hai da leji nan na thar jari ga hai ji ji khui shong ne bo ve ran dum ring phalo da khami ji ring pha ka khui ne bo purity ji ki wi ba na I dum re ran le ga shi ting nai me ji ne bo purity clay jo na ve ran le ga shi an cha khui ba ning la ka purity clay ji na ve ran dum li ring phalo da mi hai da leji impurity na wa sakami ga ji purity na sakai mi na ka ring pha ji thum da enjoy sak ko no chui vai na ve va le ka shi ji I thum le na ai khang sak ni ka actually future eternal vision really take seeing God face to face. This is the ultimate fulfillment of Jesus Christ. Jesus Christ na actually ralaga are we actually and actually ralaga are we core meaning ya Jesus Christ na actually krawi core meaning ji kikla jilaga ni ko mosai ko ri ali thailaga khamaw mirin aka khia khra dam sali ali paradise ni chan khawai wa a actually khra ne chui ba ne itum na ukum third ka hai hi rally thaira ga ji matai le kap da kikla jilaga ultimate fulfillment hi Jesus li thek thang Bible in Matthew chapter 5 verse 11 blessed are the pure in heart for they shall see God Kajinda. First John chapter 3 to 11 we shall be like him for we shall see him as he is. Then the third high tam is therali itum la ataura jili itum ali thera is newoji itum we mirimli third ka high jili itum question ka chung ka sal ka contradiction ka chung rapai ka itum mikumo we really Bible hangai takle Genesis to Revelation ka tong go ngin chai reward he kikla kin hak mai thai kla jinaga for they shall see God kaji in the reward hak mai go kikla ji ka ta sam phang ra kala kikla jila itum ugung thada kai wangai na ve rally itum ka thai sam phang ra kiji ji ugung thada kai ping ve rally ka thai sam phang ra jo ji Jenara itumna aju topic the reward benefit of pure life kaji itumna blessed are the pure kaji for they shall see God kaji itumna tiome kam theng mai na ara theological truth we na itumna theng mai na sanu se Bible we na ya itum we religion here tamarin kaji action ya Tamarin kaji hi kaji mana action li yang de focus sa de action li focus sai tamarin ni ka Jesus Christ na ba nanu ugrung li ka thada nga che khul ka action sa sok li ka kaji ba ji jili yang jil la ai dum wi James the book of James na hangai le de nan na very si sang e la ka no wi ugrung jin na ma thar thu re ka la no wi action jin na ma the thu ra ja ka ba no wi very si sang e ji are ma ni de Ke Pharisees being in James Lahai the Plaji contradict lay. Pharisees being were atomi or outwardly religious sari like the meaning. Ke James Lahai the Plaji Nava, not to religious Ayali Sat and the Plaji could sadly la, you question second said no. Joanna Bible Lahai the Plaji, Permarine the Jiva, it will Ayawi action jili yangi. He hung again itum ningsa kazilla kajung sare. Are we only thankfully the church the activities had like a chungi
itu menying uglung yang uglung itu yang sekosa mengelari ni pang sekosa kejuwe seminar kejuwe workshop seminar kerumah pat metem deh ke action yang finance we mission we kejuwe terang deh lah ke Yesus Kristus nak hangai deh ba jil matala ke sada ke sakul keje kejengkan uglung we uglung ngece kulega uglung kang kejuwe action ini shokta thela ke jinewo chubain le jika Mark chapter 7 verses 21 to 23 kya ngai gle jega from within out of heart of man proceed evil thoughts jede mikumo we uglung hiwena evil thoughts yang mak shara ke jiji uglung we shogi jiwo idung we verses 21 to 23 pak ta tam israeli idung adulteries fornication murderers, covetous, wickedness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Kacung ke biar deh, jadi nama patah lagi. Ke, maka terhadap tu mungkin ulung ini shokai li, isni wo. Cuy wangina, purity begins with the heart, not the behavior, isni wo. Itu mungkin ot sagena, ketermi kecil, ot sagena hop ni, ke ulung ini hop isni wo. Mana ulung terai kan nu action teror. Isi we tang kuli akali wo laga. Ai ada zaman lagi kat kesal belum terlagi jadi je ai ada number 4 kam sinda ko belum terlagi ai kata tu number 4 ka mi zam kemang nau mi na belum terjadi in terle wo ji bible contradict sai mom shung ni ji we ran hangai le atun zaman da kle number 4 kam da kle khali ke sa da kle你拜喜的嘞，与喜的嘞，动了机，我们说，说完那个东西，impure heart 了解的，就是那我记，purity 我弄的那些节目说没，就是那我记，就完那里头那战争里，哎，阿不这蒙啥了，阿不肯定是米啥啥了，阿不米里米南这啥了，弄头那个个家的，就那阿就那，对的没些节目些，节约的，对，样嘞，个了，我弄个头儿个这些。Kiba tada as ikla na khot na kui laga self discipline na sakwe ka ja ke tu mar la mar ka very siyasa laga ikla na khot na ka mar la mar ko ka very siyasa laga Psalms chapter 51 verse 10 ya hangai le Psalms chapter 1 verse 10 ni ka tada siyasa la jiga create in me a clean heart O God ya kaji ka klan na Verali jang da itumna otsa grum laga verali horsan chaw laga I ugum thanga ye ka ja adam sarli sampra ka I mashana I was self discipline sa ko laga sa jaga maybe 3 months 5 months charna pai ka ju dilina konglu yu shi dawra ka je wo je tara itum wi ugum thada ka hai ka je hi ada Pailagi le ublung thada ka hai ni wo ka ublung ka thau wa ni mirin khang ka che ka ni wo chena 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ni da hai le therefore if any man be in Christ he is a new creature all things are passed away behold all things become new kide as I mirin ni ga che hai le che la ga ana create li chan tak le ring ji ni a chap cha dar ring cha tu ma tu chap cha da ma tu cha le ja ka our purity heart ka je li question tra la hen la be I thum da ba ma ve ra na ngai le thum le mi a khn ya kli cha chung sa lo ji ba ngai yang shu ni ka ta sa la mi a khn ma che la nga che he da do glung li ana ma tu cha le ja ka chi ka pi ka sa tu he mai de ke ji ne wo holiness third ka hai ka je he I thum wi ning u glung we de ning ka chang wi wai na sam phang gi ji ne wo duty maning ne wo yewa duty tada mo thotak thui itu mo hostel life with duty tadian tim sa pa ne wo ka out of the desire no we individual willingness we na pragi ne wo Matthew 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21 li ya da bi sangai le itum we but in a great house there are not only in a verse full of patami juga kena tu nalar mapano 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21 salvation kejihiba we rally in a kajangkat
I winning horse and chow like a siasa like a ning a day quit them shambi. I ma, where I joe, where I into the e. Naliato Hong Sango, I joined to the Indo with Nauko. None as Halo Gisarago, you winning China, Mavai below the in the third Jari for some salvation of some away, young. Purity Gajiva, Galan, the Muslim Jilla. Progressive no way, progressive again the way to Mirindi. Galan the Sampang have the Pamaika it to me, Randa Komulora. Progressive salak ena, practical salak ena, Kahang Kangaji, practical salak in Optic Madam Sarali. Day by day to it to me progressive Saji, some function. Laga itu mi purity true spiritual side yang hi aton tang amejan la awi sermonly katang changai ne purity true side yang kata mi kumu hi itu mi na kete hi ukum na paningo ma mi ngai na san la ni la kapni la na vai ka mi ngai na the la ni tu mi lang lu ni chat sa jo wo ju vai na I thun na la ki pa da le ki yang da le ka ji hi ma tha la ina ma a ka shi da ba ka cha fu ra ji ma sa thu ra ja ni ka ba I thun ni lu ni confusion yang kan chu ka ra ra confusion kra dam ji thara li na bible pa sa la pha pa ta ra le bra Bible pa le pha ma ta ka khra dam ji thara li nam chun ma khui ji you wouldn't be able to judge what is right and what is wrong yang ji dam ji thara li Itungli kayon jili or kipin lang da kusili itung ta kacang chopai. Jadi itung da reward saman kajili yung mereka elaborate sama laga itung da yang say. The reward of living a pure life. Jadi ki berada ki hangai da Yesus Kristus hangai lagi. Oh, nana third kering wiwang, nana ublung third kahai wiwang. No, we summon in Hitler, we run a place I learned in a reward promise. I am go. We run a Jesu Christian, summon the we want, Uglum Turtle guy, we summon in Hitler, no, we run it later, is in the war. Timani, we run Jesu Christian, summon me hidegly, hang hidegly, it will need reward hidegly. For they shall seek out Timang, Timang hang hidegly. It will we. Very rarely to the tailor again a killer, very rarely presence, young. Very rarely the link a swami delay, GG, not tailor is number one, reward with number one, young. Psalms chapter 24, verse 3 to 40, who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? He that had clean hand and a pure heart. Kipana. Third above ling the ning shabrukla gajena third kamatang awi upon the third uglung the term baji jina jiling the ningra today uglung the term baji with presence later purity invite divine fellowship purity hina itumli rally and I section closeness kajiji section kala rally uglung hina rally region laga rally when I can I get it to be church on the Sunday. Can you rewardly can I less like it when we reward of spiritual authority, young it when we mangla really raise on the circus reward can you let your mangla really raise on the circus way some hunger is the one. You find logical. Very runner, can her me I will punch at me. Moses, example Moses because Moses he Jingum Hamadi, Kakach Madam the Ayafara, we are singing to say. Jidam the Alaga, that is a day, I will groom to say. You will tell you, Verana Ali, if you wait a young chocolate girl, Jethro, our father in law, yeah? Jethro will. Shop like Ali Lam Hangli Yao Hong Chen San Jina, I actually humble Sakwadi. Humble Sakwe Damjanani, I would the third Rawi. To a Damjanani, Rirana Ali Ramat Yawi.
Nali in the city laga, you will be being Chotang the way in a control Jodi. Chitakam Aina. Nana humble Masablim ni Jaka, Rana Nali, he will reward spiritual authority, Mamila Mara. Kuvan Lidga, Ilaka that's the vendor. Rana in a humble Satan one, Ya Vera, Namazanga Ivariam Co, they to the Nini Panik with one J. Rana into the spiritual authority, Mira. Kuvan Jika, James humbleness, Mira. James chapter 5, verse 16, confess your fault one to another and pray one another, that ye may be healed. Natum aka hanpan road gasya sangundo. Heal sakavai, right kavai stage. Righteousness empower prayer. Mushum chinna itumi siaka sai empower sai. Yeah. Chungwangina itum the humble sadam sarandi, we run itumli our spiritual authority mira. Saman Gautuma. Itung Winrimli More Hina More Gajihina Itumi Purity Gajihili Sam Comide. More Gajihina Peace Producer Gajili Kaknan Katot Kongatar Producer Saki More Gajihina. Ka Ning Ugrung Terjari Kaibin Yang Hina Yakamlum Watalula Kamsang Sante. Iga Gamluma Salula, Nibajina Yonda, Yonai Salula in the Kamluma, and as brother, sorry, Gajan eveningly, Kamsan such a page. Sorry, the Kambaji, turn the subject, the J. Kilomaningla, and the Ilis Wori Mahala, Alamulumala, Timjushanaga, Mulumwaji, Hentino Isla. Jurvana, Saman Gotuma, they shall seek up the Genaritum, they shall seek up the Juachingly, some point with the worry. Saman Gotuma, very rarely can take it to peace promote Sansaki never. In the Jack Yonai in a Yonida, Kajitam Sitanandi, Malumuban Sagla, Chingri Haji criming such a page. Saman Gotumana, Kigla, very rarely can take with Saman Gajiboye, very rarely can take with Saman Kamati and Kigla, confident, young, confident like some great in the war. Is it down to the Hangla? May they mix by the in the Hangi, Tauna Clay, young, Tauna Lakai, Ping Lakai. John chapter, First John chapter 3, verse 21. If our heart does not condemn us, we have confidence toward God. Yeah, lady. Third Gahai Hina, Ituna, Imram the Paningasa, as Ninkyo with the Paningasaji. Perjari Gai Rumhina, boldness, Tonakle, confident clergy, replacing Sake, Isnewoji. The ultimate promise, the ultimate promise is not earthly success. Rather, Hangai the clay, we promise reward, summon here, Mikumoli, Mihai the clay. Matthew chapter 5, verse 8, we hear, no place has Singora, Lun Leora, Kachui, summon, Matsang money. Ma Saman Iduna learn some to Pam Hilla, it's a part of blessing go. The ultimate promise, top priority promise he Kiva Okutui function for Matam Leka. Matala in the Kigla is like no Revali Taylor, Jimangoji. Come Revali Taylor, the Joanna. The Revali Taylor Tower Jena in Abu Handakai, award Matiji, reward Matiji. It will rally the tail with Bangina. We rally company, we rally an icon, spiritual authority clay, Chingri Gai promote Kasa, Tona clay, plus eternal vision clay, to reward me, we rally the tail. The Taka to Lava, reward Katema in the mush of money. Katata to the Ning Uglumli. Pure Salagana, we rally reward you, some by the club, that it the young son of some Paisas. How to live a pure life, practical application going by never. It will go term in the Kika some real job with the Turk bias, Saragla, young Rose. Philippians chapter 4, verse 8, finally, brethren,
whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things that are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on this thing. Itum na atang la hang hai ta da ka ta da thar ja ji na mi rin jing le kla ji la ka ma shum ji li as o ta ji ma thai ji ga ji tam kul phu ra ji de ji Philippians chapter 4 verse 8 o a wi du jan han ji thar ja ka ba ji tam kul shi kul phu ra ji de tam ko kul ka thar promote ka sa tam ko kul ji itum ni ku klu ni ka hai mang je la ka ji ne itum mi ku klu shi sai da ju wang ne ana sa da le o ta ji ma thai ya ji ga tam kul phu ra a wi du mi du ji ma shung de le ja ka ba tam kul phu ra ji ne itum plus confess sin immediately itun mirinli mori sai ka ba ngalang da ham phat thura hi mori sai la ma hang ka phat hui ba ni itun li matalak aina itun purity hi impurity sa khang sak lo ma thar kan sa ji khri wan le si ka mori ma hang ka phat hui ba ni ne mirinli mi ka ba ka thar ma thar lo o thoi ngai thar la ka mo thoi ngai ba le sara thar sa ni lo thoi ngai se yo ka itum da tum a주 모래 상하 이tum hang pa dai la to question sa ji ka chung ka hang pa tron sa lo de je da itum ni ku klong hi mo래 hang pa tro ja ai ka ba very ra wi tui hi itum ni ku klong dip sa pu ro very ra wi tui hi ni ku klong ni dip sa tu ra ja ka ba no wi ning li na mo래 hang pa tro ka chin na ni pa ra Psalm chapter 119 verse 90 cha ngai le ji ka Psalmist question sa ni wo how can a young man clean his way by taking heed according to your word? Jideji. Kata do mikum mua kana terjadi no tiru la kejidam jirali kiangai do. Berawi tu ikangana hien na itum ning terngsakla jideji. Walk in the spirit. Galatians chapter 5 verse 16. Walk in the spirit and you should not fulfill the lust of the flesh. Mang la ring we fully ring lo. Cita haya ka na pasawi kamatan kamarang jili mata chambra ta hangai ni phasa kamatan kamarang ji ma ba le a chon thang ocha lumi na mai sa ai no phasa kamatan kamarang ki me kla pai sa wi ning ga cha mi wi khang ya in da da ning cha ga het ka to ana ma thalang ka bisang ya ya ana ma bisang ya re chui jili ka tha da itum na thar cha ni in ring bai de kla ka chui point ka phali cha ngai le ji ka hi ba hi itum ni il chang bom da hi ba hi avoid sarar ji dewo First Corinthians chapter 15 verse 33 bad company corrupts good morals jideji ai tiga yung so no bing chak xiao wi ba nim ko yung so no bing il along ra cha sen la ka itumi ka sha en dang da company chak shi li ba ma chang phum ra hi itum mi kung wa ka wi ta chang pai mi kat ka ji kula stumbling block hi itum mi company li khle ko chen ara itum na final last sada iwi samor kop sang khwai verani legacy ping verani itum ni hai da kle reward hi lan mani ne wo hang som re ba paning chong thong ra thai thong ra ma chu thong ra hi our reward he kekla jika na really take by bang na oblong trai kan na really take ra bis no hu bang na really ka thai chak mai bis nim no ka ali thu mi da take by ali na nai do ok thu ka by awi khon matha da sha pe ka by awi kling pi ka pa da mi stran di matha la kai na phata ka sha ka ji really ka thai no he reward no he really ka thai wo ali na nai da ka cha awi khon ka sha ali close line ok thiping bible pa la ka o bible hangai da li ili ka hang de ta phani khu ka sha mi ping ji ke really ka thai ni ji lan maning ne reward ka je na ra mi kai ka topic flyer show ji ta tu bol ji na ta lan mi la chang la pa ye ta phani sa la chang sa ro ko ka lan wi wa ka lo ma chang lan wi wang da phani la na chang sa mi chang de le ji ka ji wa sorry ha
ka kiwa ka jang ka really take away to wang ra ko chili in the last other example aka hansang laga ina kupsang khoi sa king so atama khali king so li history og thu shongwe da la rawi mangali la mak thada kasungla khai niya khate jiga first king in the entire Israel history in the war ji rana ka bang bin wo logo ji mi la ka bang bin wo rana as king so li ni min ping ili yang sang khabai da rana amashana hen pixage ne wo ka impurity is now we ningli tau te chai da spiritual discernment jas manode spiritual discernment man khai dam srani verau in pakyo chu wana ye kia bi na tu mitum verau Jesus Christian hai da reward ji sam hangai ja ka ba itum spiritual discernment hi le thura khale dam ji tharam di dan ning thar khai dam ji tharam di verau li thera je na hang rishit ke reward hiva blessing is a part of the reward ka ji maning ko matala ke na verali ke thei ko ke ji ye hang sang ba ka ku masau be ni share Misalnya itu menjadi lagi itu na papta kapaya kung na may kainin ay siya the ministry mga pamida mga tsaka kita magkabay siyang feeling ng ganda kaya siya na kung ministry ni Sarah na wadala wisangay dala laga sermon hi kamana ay na itong cyber itang kami cyber